Dobrodošli u moj novi video na kanalu Moj svet biljaka, ja sam Mirjana. I još odmah na početku da vas podsjetim da se prijavite na moj YouTube kanal ukoliko se niste prijavili do sada. Prijava je besplatna. Također postoji i Instagram profil Moj svet biljaka, pa me slobodno zapratite da zajedno razmenjujemo svoje iskustva vezana za negu i gajenje kako orhideja, tako i ostalih sobnih biljaka. A pred vama je, kao što vidite, biljka tamjanika ili kako se često još naziva i sveta petka. Gaji se kao višegodišnja biljka ili jednogodišnja biljka. Možete je gajiti kao sobnu biljku ili baštensku. Vrlo je dekorativna biljka baš zbog svojih listova koji su prošarani belim šarama po obodu listova. Ova biljka sadrži aromatična ulja i vrlo je lepog mirisa, podsjeća na miris bosiljka ili tamjana. Ovi mirisi teraju mnoge insekte, naročito muljce. Tamjaniku možete da gajite pojedinačno ili uz druge jednogodišnje cvetnice, pošto ima jak koren. Ako je sadite sa drugim biljkama, petonijama, muškatlama, salvijama i slično, napravite malo veći razmak između njih. Tamjaniku možete gajiti kao sobnu biljku, ali i kao baštansku. Možete je saditi u saksijama, žardinjerama ili u baštici. Tamjanika daje izdanke koji mogu da porastu i do 2 metra. Padaju i daju prelep izgled samoj biljci, a lako se kombinuje i sa drugim cvetnicama. Tamjanika nije zahtevna biljka za negu i gajenje. Obezbedite joj dosta indirektne svetlosti, odgovara joj i polusenovito mesto. Zalivajte u letnjem periodu na 5 do 7 dana, a u zimskom ređe, ukoliko je gajite kao sobnu biljku, ne podnosi niske temperature, pa tako ukoliko je želite sačuvati za narednu sezonu, unesite je u kuću i zaštitite od smrzavanja. A sada sledi presađivanje ove moje 2 biljčice. Na dno sam stavila, kao što ste vidjeli, kamenčiće kao drenažni sloj. To uvijek stavljam prilikom presađivanja u nove saksije. Zatim sam stavila sloj pripremljene zemlje za presađivanje. Pripremila sam supstrat prethodno u koji sam pomešala kupovnu zemlju za cveće uz dodatak baštanske zemlje i jednog dela peska. Sve sam to lepo promešala, izmešala i zatim sam postavila, kao što ste vidjeli, biljku. Saksija je za jedan broj veća ili čak 2 u odnosu na prethodnu i kao što vidite biljka je presađena u novi supstrat. A sada sledi presađivanje druge biljčice. Na dno također stavljam kamenčiće radi boljeg oticanja vode, da se voda ne bi zadržavala u saksiju prilikom zalivanja. I kao što sam rekla na početku videa, ove biljke veoma razvijaju korenov sistem i tako sam izabrala malo veću saksiju od prethodne. Ova biljka vrlo brzo i lepo raste. Izdanci mogu da narastu preko metar pa i više. Vrlo je dekorativna biljka, otporna, listovi su aromatični, mirišu. Jednom rečju, veoma lepa i jednostavna biljka za negu i gajenje. Vrlo je otporna, sve u svemu prelepa biljka. Što se tiče razmnožavanja, tamjaniku možete razmnožiti reznicom i to najbolje u proleće. Reznicu otkinuti dužine od 10 do 15 cm i odmah možete zasaditi u saksiju i vrlo brzo će se reznica ožiliti, a možete koristiti i hormon za ožiljavanje. Temperatura pogodna za brže ožiljavanje mladih reznica
pogodovaće oko 20 stepeni. Možete prihranjivati svako drugo zalivanje u periodu od aprila do novembra meseca. Nadam se da će se ove dve biljčice lepo adaptirati na ovo presađivanje i da će lepo napredovati i da će izbaciti prelepe izdanke i uživat ću u lepoti ovih biljaka, a možda i pokažem za par meseci kako ove dve biljčice izgledaju u nekom od narednih videa. To bi bilo ukratko o biljci tamjanika. Ukoliko vam se svidio video, obavezno lajkujte, komentarišite i iznosite svoje iskustva i zalažanja na ove i slične teme. Veliki pozdrav, uživajte u cvijeću i svako dobro vam želim do narednog videa. Sve najbolje!